Білгендегі именно қоғамта урабыт әдер специалистер диелерін оттарын тұтудығар ол құрдық бұйыл батығайда алта квартиралар де тұтылғы, артаңға жөт квартиралар де тұтылғы. Оттан опсай ұсылығы оңыр уақта ақпыт нағайырда сектен қостонар байынан жарықтанар тәріқталар кейде тұрадылар. Олен бейгер ұлысбыт перспективетер күшке айтықта ол оны еге тұтан қалан тәңге қамсанан жаңы ұлуын өрі тарихта бары бейдге. Оны бағарды мәті еқі бары күтігер, қаннада ғырыттар күт, кемнейді алтыстар күтігер, қаған бағара дойды күтін қаны өрден түрәбіт нәйжеккетін, жон мұтын сәргеғетін, мен жаңығын дейін кен тұттан иннеке күйіңе тәңге ғырлияқтақыт. За проявленное мужество, смелость и отвагу в боевых действиях на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей наградить нагрудным знаком за заслуги перед районом Ермолаева Аяла Ивановича, Волголахский наследник. Горохова Дмитрия Вячеславовича, Бабушкинский наследник. Солламын хорсын бойынлар бітігер, сүйек бітігер тұран, иейен жуын бұран отырған тоқталы беллер әбет. Нагрудным знаком за заслуги перед районом награждается Малышева Нинель Васильевна, директор Департамента инноваций и науки Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидат филологических наук. Михайлова Мария Афанасьевна, артистка театра «Олокко», исполнительница главной роли в фильме Константина Тимофеева «Лаукут и Дюргун», обладатель национальной музыкальной премии Никита Ченки, дуэтом Арсаха «Скиджа». Почетной грамотой главы награждается за вклад в реализацию молодежной политики, активную гражданскую позицию, успехи в спорте и творчестве, за продвижение потенциала молодежи Верхоянского района Амосова Дмитрия Андреевича, Батагайский наследник, кандидат математических наук. Шаян Шамаева Шахор Ева Михайловна, Бородук, руководитель студенческого танцевального ансамбля «Сияние Севера», артистка Государственного театра ГМНС «Булут». Горохова Матрена, студентка 4-го курса АГИКИ, обладатель номинации «Лучшая женская роль второго плана» Всероссийского молодежного фестиваля «Актив». Сидоров Роберт, Сурда, серебряный призер чемпиона Республики Саха-Якутия по Хабсахаю памяти Алексеева, священной категории до 85 кг.
Кубка Приморского края по полевой стрельбе в составе сборной Якутии второе общекомандное место. Прудецкий Петр, Табалавский наслед, двукратный участник игр Дыгына 2022-2023, КМС Республики Саха-Якутия по национальному многоборью, мастер спорта Республики Саха-Якутия по северному многоборью. Потапов Айсен Адечи, чемпион универсиады среди студентов СУ СПО Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Представитель адычинского наследия. Потапов Христофор, адычинский наслед, тренер, преподаватель училища Олимпийского резерва имени Дмитриева по греко-римской борьбе. Скрыбыкин Виктор, Черемче, серебряный призер чемпиона России по стрельбе из блочного лука. Горохов Герман, сартанский наслед, чемпион всероссийских соревнований по масс-рестлингу, памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева в городе Москва. Находкин Егор, НКС, студент АГУТУ, чемпиона республиканского турнира по Хавсагаю. Категория А. Памяти мастера спорта СССР по вольной. По вольной борьбе мастера спорта Иготи по Хавсагаю, почетного гражданина Подпонского ГУСа. Алексеева Жанна, сартанский наслед, студентка второго курса АГАТУ, серебряный призер по масс-рестлингу республиканских соревнований среди студентов, посвященного Международному дню студентов и к столетию физкультурного движения в Республике Саха-Якутия. Марина Рожина, Черемче, чемпионка по личной и командной зачете в спартакиаде отрасли работников физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия по настольным играм Амска Хаблык. Благодарственное письмо главы вручается Эверстову Алексею, Верхоянск, чемпион Республики Саха-Якутия по бильярдному спорту, за высокие достижения в спорте, активное участие в общественной жизни района и республики, за пропаганду здорового образа жизни, за большой вклад в развитие спорта и физической культуры. Слепцов Петр, Табалавский наслед, руководитель Республиканской организации артистских районов, бронзовый призер на чемпионе Республики Саха-Якутия по спортивному миксфайту весенней категории 86 килограммов. За высокие достижения в области культуры и духовного развития, а
активное участие в общественной жизни района и республики, за большой вклад в развитие культуры вручается Неустроевой Валерии, Барановский наслед, обладательницы национальной музыкальной премии «Иртель 2022», дуэта «Дебют года». Благодарственное письмо главы вручается Неустроевой Виктории, Барановский наслед, а также обладательнице национальной музыкальной премии «Иртель 2022», дуэта «Дебют года». Неустроева Виктория. Мигалкина Мария, Тавалаский наслед. Артистка Нюрнбергского государственного драматического театра, второго места на 5-м международном театрном фестивале в Казахстане. Обладатель Серебряного Беркута. За высокие достижения в спорте, активное участие в общественной жизни района и республики, за пропаганду здорового образа жизни, за большой вклад в развитие спорта и физической культуры вручается Амосовой Изабелле, Табаловский наслед, чемпионка и призер республиканских турниров по волейболу и по полевой стрельбе, участница телевизионного проекта «Экс-Солоскот». Сумбаева Ева, поселок Эсехая, занявший 3-е место по прыжкам кобов на республиканском турнире по якутским прыжкам, занявший 3-е место по волейболу Кубок Ректору, занявший 1-е место в соревновании волейбол среди студентов, занявшая 2-е место по настольному теннису педагогического института, занявшая 1-е место Северное многоборье, спартакиады, игры Манчары. Захаров Аял, Табаловский наслед, КВС России по полевой стрельбе, тренер 31-й школы города Якутска, чемпион и призер республиканских соревнований. Ильченко Михаил, город Верхоянск, с результатом 37 метров 39 сантиметров занял 2-е место в прыжках Коба в республиканском турнире сильнейших прыгунов, посвященном памяти профессора Кочнева. Борисов Николай, Борлавский наслед, чемпион республиканского турнира по борьбе Апсагай, посвященного 110-летию со дня рождения легендарного борца Апсагаиста, мастера спорта ЯССР, доктора Маджиндана. Слепцов Андрей, Зайдынский наслед, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года в весовой категории до 130 килограммов. Завоевал путевку в финал чемпионата России среди юниоров. Потапов Иван, Адыгейский наслед, всероссийский турнир памяти Романа Дмитриева, занявший 2-е место. Первенство Дальневосточного федерального округа, 1-е место, всероссийский турнир памяти Карамзина, 2-е место. Чириков Давид, Батагайский наслед, серебряный призер 16-го открытого турнира по Хапсагаю памяти Егора Прокопича, Федорова, Хорула, Джигер среди юношей 2005-2007 весовой категории 70 килограмм. Нюрнбергском области. Потапов Сандал, Легинский наслед, студент 2-го курса Намского педколледжа, победитель первенства Республики Саха-Якутия и Дальневосточного
федерального округа по спортивной борьбе «Панкратион», участник первенства России по спортивной борьбе «Панкратион», победитель первенства Республики Саха-Якутия по ушу санча. Попов Илья, Варулавский наследник, чемпион республики по боксу, призер Дальнего Восточного федерального округа. Общее фотографирование. С приветственным словом на сцену приглашается депутат Государственного собрания Ильтюмен от Арктического округа Дороги Арктики Сивцев Сергей Афанасьевич. Көрдүбүт кайдакта курдук талаанна кайдакта курдук спортсмен кайдакта курдук үлага ситихилак ычытырдакпытын бүгүн бу уз багылыга бетинен келен беледен наградалар туттартада тии хүддаан ден көрөнүрен мандык ычытырдакпытыктан мандык ситихилак жонундакпытыктан онон биги бу келер кескиллербит ычыттарбыт студенттарбыт бу убайдаргыт өленактерге эжидерги курдук Үләгә, үйрәккә, спортка, стилях булынген бағыр әмәдә, оннаттан тұзбе мақтықтан тәрейер бөліққа ме мақталғын тертемін манны күрдік. Тәрәхін бұл Жокусқай қорапқа студенттары, чаттары түмәр бастықы тәрәхін бұлар. Оннаттан халқы маннық тәрәхіндер бұл отыруқтар әден әрінемін. Оннаттан бұл маннық тәрәхіндерден чаттар бәй-бәйбетін күтті білсен, көрсен, кәпсетен, ойнан, үйрен, салгы жаныбыт улуа сайтарын тугар, республикабыт сайтарын тугар, улахан кылат було ден эренебин. Эше бите барбытын бранжынан ардыбин мактап. На сцену приглашается первокурсники Верхоянского района. Студенттар эгени жан улуун Жокусқай коракка бартым сүйтін атыттан бу жора кehenden этистин агырде. Чола бастакы курстарга эттакка эги бу студенттар тылларгытын наажүдүк ханы кодолук куттукарын. Олехин туохтене терпин багарабын. Үйрәккетін кечейін, үйрәккет салатығар, тәрелдер, тәрәйінлерге барытығар күттәліхен, бұбейге жаңы ұлығын түм сүйте манна Жокусқай гәме ұтар мероприятиялар бұттығар барытығар үйрәккеті күттің, ұллан, үпілән, тойу, онна бұллана тоқтен әрәнәбет. Үйрәккетін бүтәрен, үшөй специалистер болаңғыт, дойдығытығар, жаңығыт, хайдарын тоғар, төннен тиген күз көмі жон болақыттен әрәнәбет. Улус администрациядан артықтан, онна Жокусқай коракка жаңылар күнсүйлерін артықтан. Әмәттелер қайын бастығы курстары, әләләқтер бәз курстары, бөліне үші специалист болар. Жаңылар күнді олар бұл. Егетті бейді. Бейі жаңылыт дейін ұраты дойды. Әпте туа ұратылағы. Өскөтін атының ұстарға күйелдер, үректері оғық, күйелдер. Оны аластар, қатыңнақ, қатыңчарыңнақ әрі болмақтарына. Бей қабар зама. Қая детақына қая, күйел детақына күйел. Бор үрәктетіға, бор үрәк, құмақ үрәктетіға, құмақ үрәк, тас үрәктетіға, тас үрәк, тоқ бардыға, алас детіға, алас, сыры детіға, сыры, толан детіға, толан, ойық детіға, ойық. Хыл сөз бардыға. Ол әмді,
Beygi ol eygetinden hüddek baydı. Bu bilinen yakın bir düğüs buğun. Öy sanat, ırıya toyu göttüler. Biliği gelüğü öttüler. İnnikige culuhar kıyak bıt tahımın öttüler. Illaka beygi canlılar kaydakta kurdu kemiyen tahımnağa bitti. Aytarılağa bitti. Utumnağa bitti. Onu beygi ucurdur bitti. Ol bolar beygi hiti. Oçatular da otta. Böyle tasbihti bakalım eğitim badanağının kalbirden eti onyu gülü kudduk etelletleri tasbihti ki doydumsak bulurdu. Bir doydumutun barakta. O güne maram aktarı taptırı ağır. Bu taptır mümkün silim gördük. Kihim oldu, borboydun kataklı çilber, cammar sertgeber. Tuğanı ütüyeni kereni min kayanlığını olup uğrandı. Suallandı, duvarandı, tutandı, eden tığınandı, sürüyen biçiktandı, kalları yak tusta. Ol beni tıp yiyeyim diye öydürün var oldu. Hep, sana doğutlar, hani kayına, kanlık bağıra serin bu otu doydunu, kim ağıtlatır? Tuğak ki ağıtlatır. Ol, doydudun taptığı onu jogurtağdı. Jogurat vakını, kini yüger, kini rügetiger, kini kualargar, kini güyüger oğugar, kini putugar sürüger. Tabi erenlemit, canıcana bihin dikimit, öyle emini yakan canımın, hakalıyın, benim bu Jommut serkebe duydurtazıktan algıs pıntet yakın talahabın, okuduk gündü olar, gündü Jommut serkebe, gündü çattarpıt, o erkeğe ereller bir. Eğini ayıyı da baskıt, anıskıtın dağını aykalladın, amarak karağının anarırdın. Eğiksit eğiki dinlikitin dağını eğaddeledin, eğrek karağının iyilehe göttün. Ürü dağını büyüttüğe tüptüğe, ağaz sarınına, saydan sayağız, sakacana, canı cana olan sargılana sandarın. Alkış bahasılarının uruy, aykal, tuzku, misil, narın, naskıl, tuzku. Наградить нагрудным знаком за заслуги перед районом Потапова Евгения Александровича, Кабалавский наслед. Награжден орденом Георгиевский крест. Күнді доғыптар, фудкорт зонатыгар бұқабарекетін фуршетка өнірабы.
Таладден жаны эбэхотон муңара соқ далайын көрдік. Kami ay sibektiler Siyustun kamabın Kardi ay aktın kanar Doğuttur bunsanibın Keren arındak tokeme Sibektinden ünlüler Keren arın aktar sanir Doğuttur meygi Sibektilahi ustun Diyen gelin doğutturum Keren yolla gün ünyeme Ben Allah baranmanay Keren arından tokeme Sibektinden ünlüler Keren arın aktar sanir Doğuttur meygi Kami ay sibektiler Siyustun kamabın Kardi ay aktın kanar Doğuttur bunsanibın Keren arından tokeme Sibektinden ünlüler Keren arın aktar sanir Doğuttur meygi Keren arından tokeme Sibektinden ünlüler Keren arın aktar sanir Doğuttur meygi
Үйерекете сынаға көрсін Саркияна Титова, Олохвата. Bir duyulastık var, Uruy Ayhan. Senin harika, dağılday kılıcıma, elinde Allah orada umayarım. Siden böyle hem nohuttan geri süreler, geri süreler o deneyim, geri süreler o deneyim. Baksana anılar kazanırım diye, süsler gibi ol, kaybatlara gözüne. Siden böyle hem nohuttan geri süreler, geri süreler o deneyim, geri süreler o deneyim. Silahının üllesti, kanına ösürüklerki, doğuqada dübeslerki, en yoksun süreğin egi, olup uğada umayarın umruba. Senin harika ama dağılday en sılıcıma, en egi, olup uğada umayarın umruba. Senin hem doğuqdan geri süreler, Бүгінгі жырақияға әйгіне әмірдәлер Николай Осипов кәліп дойды бар. Doydu
Sevdiğin milletten kitapta akıllılar Menüzde barkonu salgından duyarlar Sorgunu doyarlar Lafların yeyler mikrofon kuvallar Akıldan yürüyorlar duvarın dağlar Sanadım ayıllar Ayıllar gelmeyen toksubut toksubut Buldukça sığınan tunuybut Yakallar tutarı dolguybut Allah'a kesmemde orguybut Ayılgan gelmeyen toksubut toksubut Buldukça sığınan tunuybut Yakallar tutarı dolguybut Allah'a kesmemde orguybut Asla Günden gündü bir de gülaklarım. Min Olomka Teatrı'nın artığı bol badakpın. Min Olomka Teatrı'nın artistlerin, salayatçıları bolabın. Ola da заведующий труппа еген hep. Manna egeni kırsemin naha yördüm. Onna Olohun diyen dolkuyabın. Min Allah'a takım nağı rahatta. Onna Allah'ına uratum soğugan diyen ırığını belekunabın. Bu bilgi Nikolay Soy diyeni barı bilagit, barı naha istagit. Kini burolu hıçar sabız sana ırığın belek unarbın kögüller et kolas pınar. Gülerin eyine istiyakka uğradı Gülümlü sandarar çocuktas kurdukun Kolahın eyinin istiyakka uğradı Kugakar eğer der kırım tam toygun Kamar güneyenin körü kavun sulhan Kampa kıyah Kıtılga dayarga dılbin Kara kıneyenin taptıq barım sulhan Kapkara çoğu çok Kıyan negar sırdıgın Kılıhağın lıkınır kolas karyeyemin Kıyhe Kıraman ürdükke tiyebin Kıtalık kerete dayargın sergemin Kırdalga sibeki cerbetün tiyevin Hamar güneyenin körüh berum suhan Hampa küh kıtılga dayarga dılbin Kara güneyenin taptıq barum suhan Kapkara çoğu çok Kıyan negar sırdıgı Sandara gülümlü açılı sıcayan Siederey Kırımpam eğer uğuyar Siederler uğradı umsulğanı gühüne Süreğim eyeğe göstübet sidimne Kamar güneyenin körüh berum suhan Kampa kıyah Kıdılga dayarga dılbin Kara güneyenin körüh berum suhan Kapkara çoğu çok Kıyan negar sırdıgın Kamar güneyenin körüh berum suhan Kampa kıyah Kıtılga dayarga dılgın Kara kıneyenin taptıq barum suğan Kapkara çoğu çok Kıyan negar sırdıgın Maqtal Bugün Uvaybar Ali hacıbıdım Toğa başı erde Eribe takın diyevide Onu kini bugün emekin sediğidir Barakıtın samağılığı günden istinlik Akaddeliyün Maqtal Higi etniki diğer higi bir doyulaqpıt. Dmitri Lapparov bayanayım meksinni. Eder etçattar. Kaya sakalara. Var bıttı!
eder etçatarka. Beni hili göre görelim. Eğer eder etçarkın hanımın beğen eder de boğulardır. Ben eğge kurudum. Belege dostu yanlığınca. İndiki kalktığılarpın. Üçük aydık dalkuyu. Amorarpın. Eğge haber gözlemini. Irak çukas sirine nıttılanan ıttanan ırımkege ıllıbın rassapgın tüynabın letetten yeletten lepette bolapın ellenetten ereybin dolapın sağdak tuturda sandan kaysakakta samlı batsanala sakılar sakapın sarkılar sakapın ay kırsilik ayılga makkabette ıgıra deneyem teskiler gün saz gülene değil elette yelekten elbette bolabın ellenetten erebin bulabın sağda tuturda sandar kaysanakta sandı batsanala sarkılar sakapın sarkılar sakapın gülümlü gerekericiz Kemnahbet bayanayın niçin yiyir Barsok gündü günnahbet Etemde yelekler tembette bolabın Ellenetten erenin bulabın Sağda tuturda sandar kaysakakta Sanlı baksanalar sarkılar sakapın Etemde yelekler tembette bolabın Ellenetten erenin bulabın Sağda tuturda sandar kaysakakta Sanlı baksanalar sarkılar sakapın sarkılar sakapın Onda kaya sakadalı Eğitim beytin ıratından canlı yoluktan berser varanıptan sıcağına kolonko tiyatrın artıya Maria Mikhailova kötü yokta Ergilenin dönüp
Çeydorum uzoqa Utar unabı Min çılgabı Barga maqtal Jeghanım boğduğun estetigi Canım canugar Canım Kırcıklı, etteka, ondan beyge, ege, erelbit bolağıt, doydu kutuar, yörenen, spesialist olan keler getiyer, hürden diyen kağılavıt, onunla bağıravıt, onunla bu manlık körsüyler bir yakaya biteye kulu vaktıra, bilegen beyge, ulus kutuar, sürdek, elbek, kayıskayından saygı bararı turar. Mos komanda 90 tane karşı yardım tepe oldular. Onda agarda surugutta 5 tınca biriz. Онағыз школа бастығы месін үлбіт зорда командада. Өйдевінік сұрук Кубан 15-тінші қачындан нағырады олар. Ағатылан бейеқейін зорда командада. Күттібіт командаларға, кайла командаларға, бәбәбідер, өші видеотыс бүттімен бәліқтеғей. Кәлиен, орон, бәлімден, әлі бүгінгі әкелмеді олар. Ағартыл қахан
успехов в учебе, труде, молодого задора и оптимизма. Сегодня ваше лучшее время. Пусть исполняются ваши планы и мечты на благо развития своего района, республики и Российской Федерации. Yürekka, ilega, olokko, bartıgar sütte şu tabıllı boldun dibin. Onna kaydı beylak sanağa ettirmedi rakıt idirdi. Kaydı beylak umuktuğun altıstarkı. Beygi canlılar, bu beygi sakalar diyen kahandağına sireyi borgan demistetmek kına önmin desen bağır kinelerden ürttük kayalıkka da bahar dabayır üşüyünçön üdüyemay gınna uhunu kiyegi rağı dok kuytur kiler taksar etek tüyner bulak dalar can bolun dedi yakka canım uçatıgar bağan ağın edebin algan sakın sire Vanna büyükün buz tuğları doğratan tatlan baramın hubarta tuğar o kadar bir gitti kırta haydanı Kepsat ya Evvelen gönlü halkın otağı Kıymaktan ıslınan göz mumundan kıyına kal Çay! Sunukka Vaktıma Ayrılık kabinin cihanı Allah etkellikte Ayın küslük yerkaya geri diyekenli güzelge Hep çınlardı Gözleri tamam Kıkkırılık kırkır dağlı Tüküdüğünden kiyetken Yeah.